Friedrich Wolf, Ciankali. Paragraf 218. Prizor drugi. Berlin, 1929. godina. Radnička četvrt Wedding. Prosnikova soba. Dugačak stol, poput barijere. Na njemu velika knjiga s računima. U lijevom kutu krevet, pored njega ormarić. Prosnik, kućni upravitelj, zadužen je za prikupljanje stanarina i održavanje kućnog reda u zgradi. Zgrada je peterokatnica. Dio je stambenog kompleksa Meershof, izgrađenog još 1875. godine u berlinskoj ulici Akerstrasse. U Meershofu živi preko 2000 stanara u derutnim i nehigijenskim uvjetima. Takav tip radničkog stanovanja nazivao se Mietskaserne, najamna baraka. Prosnik, kućni upravitelj, sjedi za stolom i računa. Gospođa Kle, žena nezaposlenog radnika, i gospođa Witt, jedna ucviljena radnica od otprilike 35 godina, ulaze s djecom. Van s tom djecom. Van s tom djecom. Van. Gospođa Kle i gospođa Witt izvedu djecu na hodnik. Osigurati svakom Njemcu i svakoj njemačkoj obitelji zdrave stambene uvjete, posebice obiteljima s mnogo djece. Tako glasi paragraf 155 Weimarskog ustava. Gospođa Witt, žena nezaposlenog radnika, živi u jednoj sobi s mužem i njihovo 6 djece. Plaćanje stanarine je velik teret za siromašne, a često i nezaposlene stanare. Nedostatak prostora u radničkim četvrtima i neadekvatni sanitarni uvjeti često uzrokuju i zdravstvene probleme. Ovakvi stambeni uvjeti dodatno su poticali kampanju za kontracepciju kao i kampanju protiv paragrafa 218. Gospođa Kle i gospođa Witt ponovno uđu. Znam da imate 6 derišta, samilosti više nema. Ne budite tako izvještačeni, gospodine Prosnik. Izvještačen? Jel vi mislite da Prosnik učini zadovoljstvo u jednoj takvoj zečjoj jazbini utjerivati stanarine? Pa ovdje se uopće ne radi o stanarini, gospodine Prosnik. Nego o lutriji. Skoro, gospodine Prosnik. Ova Witt je opet trudna. 6 djece. Muž nezaposlen. Sa stanarinom već mjesecima za ostatku, a sada 7. A vi Witt, što si vi pritom mislite? Gospođa Witt stoji i šuti. Ona već odavno više ne može misliti, gospodine Prosnik, ali mora se pomoći, gospodine Prosnik. Iseliti se mora ta bagra. Kasni sa stanarinom, ali si djecu može priuštiti. Neka se iseli pod hitno. Ova kuća nije fukodrom. Gospođa Kle uzme Prosnika na stranu. Witt ostaje, gospodine upravitelju. A vi ćete joj pomoći, gospodine upravitelju, kao što ste i meni pomogli prije 3 godine. Ti si luda. Luda. Ima tu jedna stvar, gospodine upravitelju. Jedan instrument. Besmisleno. Smiješno. Ništa ja ne znam o tome. Vi o tome ništa ne znate. A tad sam ja još bila mlada i hrskava. A sad, vi o tome ništa ne znate. Ali ima drugih koji znaju za to. Nina, vi ste sve lude. Sve ćete nas uvući u to. U zatvor se ide za to. U zatvor. To je bilo tu. Gospođa Kle krene prema stolu. Tu, unutra. U ladici. Skroz desno. Skroz iza. U jednoj kutiji. A onda još omotano u vatu. Ja to više nemam. Pa onda kupite novo. Čujete? A mogu i ja otići u jedan takav dućan i reći: ja bih htjela jedan onakav instrument,
onakvu injekciju kakvu je imao gospodin upravitelj. Produšite se ptice, još se čuje kukavica. Dnevni list, ilustrirani časopis, elegantni svijet, magazin, ovdje se može dobiti glavni zgoditak. Kukuk, prodavač novina, ulazi s majkom Fent, udovicom radnika. Smiju se čak i lisne uši. Hurra! Kukuk je tu! Kukuk s novim izdanjem novina. Impozantne brojke, ma što, lude brojke. Ova zabrana pristupa, mrtvilo na burzi. Cijene namirnica rastu, 7 samoubojstava u jednom stupcu. Žalosno. Kukuku zastaje pjesma u grlu, a gospodinu Prosniku slina. Jesu li visoke peći već ugašene? Da, kako, dame i gospodo, postaje sve velikodušnije. Otkad su peći hladne, željezare su proglasile zabranu isporuke tvornicama lima i valjaka. Sindikat je odbio odluku miritelja. Ovog se puta kuha razrijeđena juha. Prosnik čita iz novina. Do danas je 90.000 radnika isključeno s rada. 90.000. Pa oni ipak moraju živjeti, oni moraju jesti. To je sranje, majko. To može trajati još tjednima, mjesecima, godinama, ma desetljećima. U Engleskoj rudari godinu dana nisu bili u jamama. Ovdje piše: kriza nezaposlenosti, svjetski fenomen. Jer se štrajka za svaki drek. Ma glupost, nama ne daju raditi. Šija ili vrat, uvijek se radi o kuverti s plaćom. Evo ovdje u glasniku jasno kao na dlanu. Uslijed neprekidnog štrajka i zahtjeva za povišenjem plaća, realne plaće su danas već 20% iznad stope po kolektivnom ugovoru i toliko su poskupile robu da srednji stalež više ne može kupovati, a domaće tržište je potpuno podbacilo. Samo da se zadružni dućan opet otvori. Hete brzo uđe. Majko, i uprava pogona se zatvara. Aha. Što aha? Glavna uprava ostaje otvorena. Ja tamo moram čistiti 3 prostorije. To je moj posao, a on ostaje. Čestitam. Ti nisi dobila otkaz. Otkaz? Gospodin direktor mi je rekao: gospođice Fent, u vama vidim još jedan izdanak stare loze. Čovjeka kojem odanost i ispunjavanje dužnosti nisu samo tlapnje. Takvi ljudi su dar u ovim teškim vremenima. Tako je rekao. Tako je rekao. Ja moram ići s njima kao pomoćnica milostive gospođi u Ljetnikovac na more. No, gospodine Prosnik, mislim da se za našu stanarinu više ne trebate brinuti. Možda se vi ipak trebate brinuti za Hete. Prosnik, kućni upravitelj, odvuče majku Fent na stranu. Nemojte to dopustiti. To je otrov za djevojku. To je napast. Bez brige, gospodine Prosnik. Djevojka iz čestite obitelji, to je izdanak stare loze. Gospođa Kle stane uz Hete. A sreću se treba imati, Hete. Vrašku sreću. Sjajno rečeno, Mina. Život je lutrija, samo naopaka. Danas su opet 2 mala crva, svaki od njih star 1 dan, visila na brani. 2 djece? I što onda? Mrtvi? Na putovanju u vječni život. A što možeš protiv toga? To je jad kakav vi još ne poznajete. U Berlinskom glasniku, mislim, prošli tjedan, stajao je izvještaj s liječničkog kongresa. Ako se dobro sjećam, u Njemačkoj godišnje 800.000 majki odlazi izvršitelju pobačaja i time si osiguravaju besplatnu kartu do zatvora, ako ih se uhvati. Gospođa Vit šuti. 800.000 majki. Čitav jedan velegrad. Ili, ako ih se poreda jednu do druge, s ispruženim rukama, mislim po majci 1 metar i onda još mrtvi crvi uz to. Prestani! Majka Fent, udovica radnika, ima 5 crva. Gospođa Kle, žena nezaposlenog radnika, ima 3 štakora i 1 štakora na putu. Gospođa Vit, radnica, muž nezaposlen, ima 6 derišta i ponovno je trudna. Gospođa Goebbels,
supruga Hitlerova ljubimca Jozefa Goebbelsa, imala je 7 djece. 6 s Jozefom i još jedno iz prvog braka. Prije nego što je upoznao svoju buduću suprugu Magdu, Jozef Goebbels je 1929. godine na položaju vođe berlinskog ogranka Nacionalsocijalističke partije utvrdio: misija je žena da budu lijepe i da donose djecu na svijet. Gospođa Vit, radnica, pođe prema vratima. Što ti je? Loše mi je. Gospođa Vit izađe. Nju ne treba ostavljati samu. Gospođa Kle hoće krenuti za gospođom Vit. Samo malo, Mina. Gospođa Kle stane. Samo da vam ilustriram. Kukuk, tako reći, odmjerava sobu. Od gospođe Kle do Hete. Kad ih se tako te majke poreda jednu do druge, jedna majka 1 metar. Onda je to 800 kilometara. Ili kao udaljenost od Kelna do Štetina. 800.000 majki! Glasovi i buka izvana. Prvo hrana, onda stanarina. Prvo hrana, onda stanarina. Za slobodu, za rad, za kruh. Živjela klasna borba, živjeli proleteri, živjela Svjetska socijalistička republika, živjeli Sovjeti. Prosnik prilazi prozoru. Za slobodu, za rad, za kruh, za sovjetsku Njemačku. U vrijeme nastanka drame Cijankali, paragraf 218, ulice Berlina bile su poprište oružanih sukoba paravojnih organizacija. Sve velike njemačke partije imale su svoje paravojne jedinice. Politiku socijaldemokratske partije Njemačke na ulicama su branili borci Reichsbanner Schwarz Rot Gold, carska zastava crno, crveno, zlatno. Nacistički Sturmabteilung, jurišni odredi, ulazili su u radničke četvrti poput Weddinga i provocirali krvave okršaje s komunistima. Komunistički borci bili su okupljeni u Roter Front Kämpferbund, Crveni front. Nakon kraha američke burze, crnog utorka 1929. godine, ulične borbe postale su sve češće i žešće. Demonstracije! Kantinu! Tamo će biti sukoba! I što god za žderanje! Samo da ne navale na skladište! Krumpiri, kobasice, brašno! Ajmo! Gospođa Kle odvuče majku Fent za sobom van. Kobasice, brašno, ajmo! Ovakva navala žena, pa to je skoro kao napad bojnim otrovom. Biće to još sasvim drugačije. No, gospođice Hete, zar se nećete i vi priključiti pobjedonosnom maršu radničkih bataljuna? A kome je pripadalo ono 2 djece? Ono 2 djece? Ona se još uvijek bavi utopljenom djecom kod brane. To se radi noću. A malo sućutu ima i Murije. Pa gdje bi oni tragali za svom tom njemom dječicom i nesretnim majkama? Ali, pa koliko je kažnjenih žena svake godine? Ima ih puno, ali ipak ne sve. U nuždi se postaje dosjetljiv. A neke i umiru? Naravno, jasno. Ako se uzme previše, sve ima svoje granice. U svjetskom ratu, tamo kod Lila i Mobeža, tamo je bilo više miješane djece nego gumba na časničkim šinjelima. Tamo su francuske cure uzimale nešto kao Cijankali. Okanite se takvih razgovora u ovoj kući. Gospodin Prosnik je pravovjeran. Takav i mora biti jedan upravitelj. Razumijem. A ne treba čovjek odmah izblebetati sve što zna. Misliš li ti da sam ja idiot? Ne, gospodine Prosnik. Nekakav eun. Pa dajte. Što? Nekakva impotentna gnjida. Bože sačuvaj. Kalijev sapun i Cijankali. Pa 100 mu gromova! Podcijenio sam vas, gospodine Prosnik. A vi ste to gledali s visoka, s neke osmatračnice. Kako se zove to? Što? Pa to sredstvo. Sredstvo? Koje sredstvo?
Jesmo li mi govorili o nekom sredstvu, gospodine upravitelju? Nemoguće. Što sve čini mašta? Želiš li reći da mi rasparčavamo takva sredstva? Ne sanjaj usred bijela dana, dijete moje, jer život list na vjetru to je. Mi se klonimo toga, zar ne, gospodine Prosnik? Poletanje! Lista uši čekaju! Kukuk pjeva na odlasku. Na dušu ti sve ptice, još se čuje. Za prijatelja ruka, za neprijatelja šaka. Štrajk protiv nezaposlenosti, štrajk protiv eksploatacije, štrajk protiv niskih nadnica. Prvo hrana, onda stanarina, prvo hrana, onda stanarina. Ovdje se štrajka protiv poreza na kruh. Drama Cijankali, paragraf 218, nastala je u okviru masovnog društvenog pokreta za legalizaciju pobačaja u Njemačkoj. U tom društvenom pokretu sudjelovali su i komunisti i socijaldemokrati, brojne ženske i radničke organizacije, feministi i umjetnici. Po drami Cijankali, paragraf 218, snimljen je i film 1930. godine. Scene iz tog filma prikazivane su na masovnim političkim skupovima u okviru predizbornih kampanja. Paragraf 218 bio je sredstvo političke mobilizacije žena. Na svim velikim radničkim štrajkovima i prosvjedima žene su u povorkama nosile transparente protiv paragrafa 218. Na transparentima je pisalo: dolje s paragrafom 218. Želimo kruh i mir. Prosnik sjedne iza stola i udubi se u svoju knjigu s računima. Hete pođe prema vratima. Ostati. Tvoja majka kasni mjesec dana s najamninom. Hete položi novčanicu na stol. Izvolite, Odakle to? zaračunajte to. To iz uprave, nesumnjivo, to se ne nauči odjednom. Hete, djevojko, ti ne ideš s njima. Što hoćete? Ništa. Prosnik naglo primi Hete za ručni zglob. Tu ostati, Hete, ovdje kod nas. Pa i nama kada zatreba nešto glatko, čisto, fino. Zašto da nam onih nekoliko pastuha iz ureda uvijek pred nosom po pasu svježu travu? Kao da se i vi ne držite uz njih. Prosnik uhvati Hete oko struka. Zato jer moram komercijalnom savjetniku donositi stanarinu kao lovački pas zeca. I zato jer te moram pritom uhvatiti za rebra. I ti mi onda kažeš: ti pseto šepove, pa čoveče, ja hoću jednom nešto bolje. Ja neću. Prosnik zgrabi Hete. Nemoj se braniti, Hete. Mogu bih ti ja srce iščupati, krvi ti se napiti iz vrata. Ti si tako dobra, tako si slatka, tako sladak komad mesa. Prosnik začepi usta Hete. Hete gurne Prosniku ruke ispred prsa. Ja sam trudna. To bi ti trebalo pomoći. S onim. Sad se kaješ. Ne možemo imati dijete kad su peći ugašene, pogoni utihnuli, Paul nezaposlen, samo ja zarađujem. Ono sredstvo. Brzo ono sredstvo. Prosnik, dragi, Prosnik, daj mi to. To se ne smije dogoditi. Ma šta se to mene tiče? Tičete se ipak. Ti se razumiješ u to sredstvo. Pa mi smo tako glupe, tako bespomoćne, tako izmoždene. Pomozi mi, Prosnik. Pomozi mi, sve ću učiniti. Pomozi mi, dragi Prosnik. Kao da je to tako jednostavno. Ti to možeš. Hete se grčevito privija uz Prosnika. Ti to možeš. Pusti me. Makni ruke. Ima tek 7 tjedana. Ali to se ne smije dogoditi. Pa kamo će ono? Ono još uopće ne živi. To je takva jedna točka, samo jedno ništa. Pa to bi još išlo. A ti imaš to sredstvo. Ajme, meni je tako strah. Prosnik pritisne Hete na stol. Stavit ću ovdje otvoreno preko noći, čuješ li? Jel čuješ? Prosnik pusti Hete. Možeš li mi pomoći? Prosnik
uzme iz ladice duguljastu kutiju. Boli li to? To lako vidite. Lako, ja ti kažem. Sasvim lako. Dolje, paragraf 218! Ujedinjeni crveni front gazi fašizam, gazi fašiste, gazi ih! Zajedno, protiv imperialista, protiv rata, protiv fašizma i protiv gladi. Socijaldemokrati su izdajnici radnika. Socijaldemokrati su socijalni fašisti. Socijaldemokrati su socijalni fašisti. Socijalna demokracija izdaje interese radnika u ključnim trenucima klasne borbe. Ovo je bila politika KPD-a, Komunističke partije Njemačke, koju je odredila Kominterna pod Staljinovim vodstvom. Nema razlike između komunista i nacista, govorili su u SPD-u, Socijaldemokratskoj partiji Njemačke. KPD i SPD odbijali su suradnju bez obzira na posljedice. Te 1929. godine i socijaldemokrati i komunisti, ali i nacionalsocijalisti tražili su podršku i glasove radničke klase. Primjerice mladih radnika kao što je Paul. Paul! Prosnik hoće prema vratima. Paul! Paul, mladi radnik, brzo uđe. Hvala Bogu. Izvolite. Ete, policija je zauzela kantinu. Opasnosti od pucnjave. Tvoja majka? Otišla. Dobro, idem ja po nju. Hete skoči k Paulu. Ne, Paul, ne! Moramo. Žene su kao vreća puna divljih stjenica, inače će biti pucnjave. Paul, ostani, Paul, ostani! Aj, što ti je to s očima? Nemoj ići, čuješ, nemoj ići. Ne možeš sad ići, ostani, Paul, ostani. Mene je tako strah, Aj, neko me strah, to je Paul. besmisleno. Ja idem s tobom, Paul. Ja ću te ovdje zaključati, čuješ me? Paul, ovaj me opet hvata. Molim. Hete hoće ugrabiti kutiju s instrumentom. Ono tu. Jesi luda? Prosnik privuče kutiju sebi. No, što je to sad? Ti mi pomozi, Paul. Hete se grčevito privija uz Paula. On mi hoće pomoći, da, ali on hoće još više. Razumiješ, još više, još mnogo više. Luda, potpuno luda. Ja to pak ne mogu napraviti, Paul. Samo zbog toga jer on to ima, jer mi inače nitko ne može pomoći, nitko. To dijete u mojoj utrobi koje raste. Uskoro će biti tako veliko da više neće biti pomoći. Meni treba pomoć, za tu pomoć on može tražiti sve, Paul. Zube ću mu razbiti. Stani, Paul, pusti ga, on to ima, a nama to treba. Molim vas da odmah napustite ovaj prostor, ovo je kršenje kućnog reda. Ne, molim lijepo. Paul slijedi Prosnika. Pokažite nam već jednom što vi tu imate. Prosnik uzmiče pred Paulom unatrag. Nemojte se unesrećiti, ne posežite za mojom imovinom. Paul zgrabi i zavrne Prosnikovu ruku. Daj tu stvar! Evo, bude. Ako ćete mi nastaviti tako stiskat ruku, slomit će se. Paul udari Prosnika šakom među oči. Govno! Prosnik se sruši. Hete se odšulja do ošamučenog Prosnika i oprezno mu uzme kutiju iz ruke. Ovdje je. Daj. Puls još ima. Moj slab. Samo nam je to još trebalo. Paul. Povici. Bolničare! Zovite bolničare! Hete skoči do vrata, zaključa ih. Gospodine Prosnik! Gospođa Vid je mrtva! Počela kroz prozor! Smrskana! Mrtva! Hete začepi uši. Je li otišla, Paul? Jel se smirila, Paul, jel otišla? Je. Vitica. Sa svojih 6 roderišta. Vitica skočila kroz prozor. Smrskana. Da. Što će sad ta djeca? Hete privuče kutiju k sebi. Ali ti ćeš mi pomoći. Zakuni mi se još danas, Paul. Ti ćeš mi pomoći. Paul uzme kutiju. Kad bih barem znao. Ne govori, Paul. Je li te strah? A, Paul? Je li ti se gadi, Paul? Reci mi. Paul, voliš li me još? Reci da me voliš. Kad bih samo znao kako.
Ali slušaj me, Hete. Ako te bude boljelo i ako budeš vikala, ti moraš... Hete i Paul bespomoćno stoje. Kraj drugog prizora.